na metimo say ate. All right, Metro Facebook Live. Over shining kind 93.3 FM. Na odwa dwenche afa hono mo anase 0533898915 0533898915 text message and a WhatsApp making kind amo anope wa waji breche Ahenkan 93.3 FM Asem Dika mema wache Jumedie mi tinem amodi Ahenkan kwa me yeboa Mawuli adimi ko Facebook Live Branelson ebonwoma mame production team ni dosu everything is intact Billy Man a technician on duty Senyo no amekasa wontimi nka wabontin Asem Dika Outray, oh, what he said, he is lying. Na. Edunya mi born na dosu. Yankoi. Enwa enso gugui. Enso eto no na no den pa. Na amania mensaka ni mfoni mensaka. Ene say across kwan no a block enti ne papam no say bia wo dan na wutu kwan akọ aguna so aduro ana wo betwam e wa across akọ ba bia ne papam ni sanka onim obi a kabisa ansa ne watu anamo no kra esanse fiti anwachi be ye 1 anwachi na ekwan block up to now emunda ho problem ni na ne say across Nazareth mo nimsa place no also wo free asuoso a na ultra hotel na hono mo na efiti woko na Nazareth onsa hono nso yengui enti ehono o sane be pon na ko asio na ba bia mo ye cavity no eho na enya no ene de problem aba ama cars ankese mienu aka wo ho enti car bia ntumi nko entumi ma a blocking road no ewo across so enti we dey attack makwanta eho na ebe ye hye eho nso kra nya o dey tie yo leven abo enchene yedumi mindem kawana wape still na yenko yaka kanko kama yo yeni baby yo na zete ya akoso na zete na hwe no yeni sefi yeni yi na vrungu yo akoso koso ya aya ni yo Messi abrofo kwasi broni kaso kokko ma 100 years na dia kano de ebibifo ni nya bia meto yentumi nye kwasi broni kase okoko ma wa collapse ana ya chichi nsa ohyedam onya hwe on developing mind Ghana ana bibrem yen develop your mind emeto wo mo for 100 years no yentumi nye because abro eni bre eni nya atwom edoso mu soria mu de mu ninam aso dem te se de mu nim nyame mu ninam aso dem te se de mu nim nyame nyame no wa botra mpa na nyame ni abotra ka Ghana manyofo kwahwe ekwan ne dia ya no pay oti di oka fitan mati wo kana block enam kwan na enya ninti na ekwan ya enya nso enya so munya we o mu bedi adanse even ye radio so last week kra ena week pepepe odi ankan ni DC di unkomo o chese aban no ma contract niska na aban so to ye den ena jampia to ensem fata na ye na ye mamutumi no
ya moji tumi na mura fi yen mani sikai Ghana ye niska mani pani sika ekwan eye highway enipa faso edwodifo faso enipa pempem efaso enti eden kwa na hintantia aban tumi ma contract sika na fiti esuoso eko aguna so aduru kwan aye diama contractor ne ma site sika ni edini nyafu eden pa na kire say yenya sika ema contractor yi ema ne masa emergency road yi so enye kwan bia kekeo eye emergency road aguna so aduru kwan wa faso bia no bedi adanse enti Ghana be o mampani na nado dangwa kufa du tua no eyo munya de se fata munya de se efata ade vice president ya mu onenam eno ye campaign agro ebi o yani so pa agro de ebi o yani so as a country ebi o yani so pa na emedo road emedo wo o de yan hyeda ntena se fiti atimodan ekwa aguna soduro kan kaso dodo a efasa kwan so kan sika wo mutia ede eti adwene trotro for no taxi drivers ya adwene omo ho private car drivers ya adwene omo ho aguna soduro kwan sen nyenne ade MPs egu kwan so na no obi ahu ba bia vanity mo okọ aguna east Queensta okọ sika chenkwa no di bribri wo mani so na okọ Queensta mwanya na fu papa koye MP ewo Libya na hwade obete pa sika chenkwa minwa eyi wadwuma se ewo se wo hwe ema ekwan na enye no enye na abele kwan but you have to lob ewo se wuram baby a yewura wo se wura enu na be me wo sampa wo yadwuma as MP agune sodro ene atwemu dan kwan so MP se gusu ni na no bebre na hu baby afom timmo oluwa abuai Queensta abuai onabu sintamorisin buai ene kwan kwantimpo we this major road yemhwe car total drivers ebo so because of that so free aguna sodo na board down ye what time bia se wanya ne ntem na sa time ni dua unya ka because driver ni bia be ka cho se me ekwa wei sa time yi me mfa so what a shame of transport Kenya roba na asidan Kenya me say Ghana for ni bi eni te dodo na eni te papa and me ya me ntase o because ekwan ya edunioma bebre mfasodie bebre ena eba enti my question is womunim ekwan so mfaso ana ekwan womunim so emfaso ana because you to me tam sika ye nneoma bia o trase din hwedwene ho a o dum say eden kra na ha papa yi eden kra na ha mami na ya tam oban sika ni ade bia me se ekwan so mfaso eye bebre se ekwan ya enwuma bakrom se ekwan ya nkofo bia enwuma ekwan so mfaso de me kan anya ne eye bebre but aguna so do ko achim odan kwan o de me mfamfiri efiti asuoso ban pu de kakra me mfamfiri asuoso eba aguna so aduru ana o de across over aguna so aduru wa fa so da bia no me ba bebie phone lines ene me be di ekwan nkomo pa me wura ntokrom na ade amu DC ene MC wọ́n fi ekwan se chaka enzo to ko odan MC mami Victoria ko ni fi anu kwan aye se chaka ejin de gofo dibi edin de engofo dibi enti we na aju 2 by 4 so no amwe enti we ene aju 2 by 4 so no we na aju 2 by 4 so no
ni agin sa mo ba ba yempuntu dwuma bi mo de nsakra bi ba mo be wusu mansini no ye be hu sampa adwuma akoso ye be hu sampa tumi kasa wei ene ade mutum by force no wei akinkansu kwan wei ene ntiaje DC atum by force no akinkansu kwan wei ono asu kromu kwan ono abo rechimo ko fiamponsa ono asu kromu kwan enti wei ene ntiaje mutum by force no matna so 4 years mo say twa another term ebru 5 years but akinkansu aprade akinkansu kwan de tia na tie ensu to na ukofa so a na ye wadwendwen ai sa kwan no eno ne atum DC so aba by force ye gini tum by force eno David tilapia kwan wei sa kwan no eno ne agye mu MC tum by force mami Victoria eno ne agye ni tum by force no ne agye sa kwan ededa damantem reshaping bi bekoso tutuye bi bekoso ama na dimu eso de tia na tie enti wei ene agye mu tum by force no wei Bible si de nam no suma simtidua ebeba no ondue sanso na de nam no suma onipa bi bahwere ne nkwa onipa bi bahwere na dwuma onipa bi bahwere na japade bi onu sundie esasasa kwan a enye wodan potami atimodan fiti 2017 a NPP aban baaye ekwan Brim Central ekwan ben ene agu monkyere me ekwan ben asphalt no enkan cause aban national project na oye yom nyamia wodo bebre ekwan monkyere fiti 2017 ekwan ben Aliya babalia ba ye titi wonu mo na de ku nipa pra nipa di nipa wu taxi drivers ko mutua e wo Brim Central ha na akwanya gugu mansiri mu na anye wei ne GMC tum by force no media no de me kai na me ya papa me kaya na me ya me ya gina tum by force chenchina chira ya gina tum ade a chen yesi wa ya MC congratulations na flyers di ahim memjin se bia odin sakraya bi ba ewuso bi ba ganot MC ohwa aban sika ya eba no esua common fund no so eche opan oba etumi cha na babako na ba mienu na babako na ba mienu entono aye no si dabi mi mansi mu edi nipa wo mo yo mo ankwankwa adwuma ma me organize wo mo na me nhye mo fanto mo nim say ye security hunsem ene ya kwan hunsem me pese me pejam nanso aban sika ba no ntumi mfa nye enti me nya meeting na me nhye wo mo ena organize meeting mpo ma anya nwie ena ba ko che ne ka se monje as part of security system na mpese mo yiri mu no monye na police for na tumi dia patrol wait you see on said tie no anyway be say na osi ehu uye leader e so ye creative uye leader eni kwan say wo depend on ade ba ko titu ni MC ana DC so wo yesa na so onim wadwuma wo na senka de bia me ka say sanka common fund sika aba yemfa nkoya adwuma IGF sika yatese bi yetwetwa ka ya yesei de aka ne yemfa nya adwuma e ka no nko a sanka enipa bebre betumi ayo enka nipa bebre betumi asa adwuma no but you have to be creative. Also you're creative, but major problem and say DCs and MCs I work Ghana no they love their party than the people. One to party no and tobacco DCB office na a buga all bofani party no and ya buga ketwa and so make we anto so aba. Dear I was say ya de here pan say mensiri no any mo nyam bekosoro. Ade was say here DC any MC bia ena no so na ma sede say mensini no eni monyam ebekosoro empuntuo ebekoso enti se empuntuo bekoso you have to be creative
who depend on government nkwadia masa emfa IGF emfa cause anu iska na ya he ganot MC de bia de ne be fanton sika onya ye ohia businessman fitafo jenefo wayfo sika wanya film nye sika ketwa oye the youngest MC e the whole Ghana na no di anka ne ye interview a se mara mote na so nye pomu ya enye pomu ya amanyo tan ade da yakoma so pa ya dwuno pa eye amanyo buga amanyosem buga amanyosem yeah pa say we ni na ba ko ka ni se of trust mo kan ya lo gba Asem Dika. la bali ya babali ya ba. Oh, everybody get the sun. Ano pe mo amoti David tilapia. Hey, mu huna manio. Hey. Mu huna manne papa. Hey, e kwa ni. Oh yes, I branch pe na wo tra washing bay no for people na ho no mu koni na enye se nan nansen ya na ndro ya na nan 4 days na say you I said da na u le peni na de anim na onwene ho a ho na ekwadwene ne ho wasede nso ewiase nso obia wona sede obia wona sede enu ntina ntumi mfa nsa mienu ndidi no ye de baako na edie ye de baako na edie enu ntina sabi wo mamu na okoja onan ya ntumi mfa nsa nimfa ensiesie ho benkum na sede no obia wona sede babia society bia babia me ma sede baako enam te so ameye sa sema me de beba betu dwa no me nkohwe di ho adanse enya nyina so ansana masede no enu ntide bia I make sure say ensema me de beba no efeti asede no kwan ya wo sa me fa so ye no efeti ne kama ma de Bible ena mu dia susai ene ana meka no nyankopon na gazo oye pa na nke kwan ya wo fa so kwa asori dem kosum nyame ekwan ne nye opemfo bitumi epira wo so obitumi wu ewo sa kwan na afa so kosum nyame no obitumi wu ewo so enso sa kwan no eye wo na wo kosum nyame no se nyankopon mo ho ban nyankopon ye ose no what ena e wasede wo se kwan no usiesie wansiesie enam sa kwan no so obi awu enam sa kwan no so obi apira enam sa kwan no so obi adwuma bono enso ko ka che nyame se nyankopon mo ho ban na nipa na nyankopon nipa na wo me na apira ahwe na adwuma no sa nipa nyankopon ne bo no wan tritin ye eye wasade no wan di wasade so ama obi apira obi adiawu obi ahwe na adwuma enso ko akoso nyame MC ni de no kwan ya ofo so kwa so dem mo dem am nko hwe ye fa ni Pentecost road eno anso so na fa ko ni fie ekwan ye fa ni Pentecost road na obon sampa ekwan eye fun ekwan nye ai amamuoni check it out yo achimuda MC fa wo fa na pimpim wo trase aji ni enjingum achimuda Pentecost kwanyo me brother mumra mehwe David lapia mu die mi anopai mu die mia enso to na atuma dwengene esanse untumi mpie ekwanfu die bigu hew ko hwa achimuda sakomono ehwa epinso buga dioduru achi ho amena untumi nkomma kati tuwadwum enko tena ho na bebere ebabu wanum achimudan mu tie mi achimaboabo mu tie mi enkwantafo mo hye ho mo park no ekosen ekwanfu die bigu ho important ya ensam die eye pinso ase deni ya hye edi kodwa so ejadi for mo hye ho achimudan market no yesi ye bosu akakra
ni ya wie munso kra enche kra ewia mom biem enso to a enka mo biem market ni mom de na nado ayade o wa yade papa achim dan central market no wa yade papa he enya mpinesi o obi obeka cho se mpinesi market no dada o na ebi so adwen wo fam sa ebi adwen wo fam sa aban na esi obi ka cho se mpinesi o dan central market na obo obi ka cho pe ka chen se o three o transma kan ya lo gba me si obi ka cho se achim dan central market o dan MP honorable Alexander Kwesiakwa na esi ka chen se o three o transma kan ya lo gba. Thank you. Check it out. Ha. Na dia ija tuma na nado ababehe. Common fund administrator ababehe. Womu na ahya wobo. Tide ntina ode oje boso. Ade ntina odan MP oje boso. Se ahime na misi. Una usi den. Odan central market una usi. Na nado ababehe eyi common fund administrator for toto ru ababehe ahya wobo. Enti se bia uko kai wo mo say yada market no anako rewrem ulobi as MP said the waduma no okoya eno ncheza na usi no me pamcho munya sa disclaimer na mo ye no o three o plasma kan ya lo e yaban ene esi ama achi woda market ni mu die apozege what a market I was some minute say yenim sika mu DC yenim stores do mu si contract so yenya ne sa ena Ghana contract bia no yema obi contract say onye bibia eye by force mo sa de bi na ebobo na twede no aisa twede no mo sa de no e wo sa obobo esi contract no ho say kwanya mo mbo say de kwan bia ma contract no bo say yabobo sa de no bi atwede bi ne de asiso ye penti no fita na ya twere so kama na etre contractor oya adwuma no ebiem etre consultant o hwa adwuma ne so ebiem baby asika ni fi ayede ya sa project no etre wo sa atwede no so into odan central market nya odan mpinesi obi obeka bia ka che ne say o three o transma kan ya lo no na me kozi we atefa dan kwa so pai wa wie atefa edan so kwa papai wa wie oje minim de ntia ya nkofo bi so support saa nneema no nipa no de oje no ye mo na baso batade anya o de ntina ukoje boso mutumi di adwadifo call edan ya yesi odan central market a yesi aye nwie yetumi ko ekobom paye na ekoye mpai bo ho mami wedia akwazo obi o nam da ne amane brebo abuwa huhu pani atefa dan no eso payansa na odan central market ni bu oko atefa nini na dan na enframa jampantrudu eboya eho kan ni na no bako kra ni wonuma ya wie mawuli won o me show pictures in mama baku kra ni wonuma ya wie atrencham ni si wo April mu ena oda market no so si wo September mu atefa de ne 3 years ni oda de market no so this month any 3 years ye wie no na ban si market na mo pese mo ya kaso mo ana mu si market no how ona bo Alexander Kwesiakwa ukosi ICT center ekosi classroom block esan kosi toilet yenim sa wo project no obi antumi nkoka se bi osimasidia anosimasidia but de anya wo na wo ye no eni kwansa mo forso ade tunkofo asum se me na misi chese weni na no because of vote enso onye hwe and there say ogitum onye hwe onye government project ben and on Alexander Kwesiakwa ba odi aba government project ben and a true ne moa and a true na dwuma all boss MP odi aba
ɔmo nkyerɛ me baako ana mienu pɛ. Ha 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 ha. Ni wiase me ba ye. Me first bosiam koje o bank. Onipa oyendose sa bosian ma me. Me first bosiam je o bank. Onipa oyendose ma me. Ana o guarantee ma me. Nipa kono wato na nanom onse do. Osanso me nana people. Ana wo achim awisa. Ne ba ye fe no aba. Ne ba ye fe no aba. A opama de wa achim awisa. Anti adwa infum. Anti adwa infum. Ni dia dodo na dinim no ewa wisa no no. Me de me fe na madam. Ene madam edam pam ya. Everybody, this is party time. So if you feel it, just come and groove with me. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Ene madam edam pam. Enti sa mi ken. Adofo ani ejamfo na busua ani ni din kretwa to kra. Wo mo hwe nani achi ewo achim awisa. Ti madam ko home asomdwe mu. Na me emfa okransie yi. Yegidi se ye na ye beba bi. Na so ko home asomdwe mu ko sise ye besan ahia. Ready? Atifa edan na eso pai 3 good years nie no ama sukuu no enipa dodo mo fa eso ate for 3 good years no mon konkoye ade MC wada ye MC oda MC wada nanka dance school dance apa enye KG nye primary SHS mua eso apa 3 good years de eternity ko hedan no huna ehun no adan no ko huna ehun no mommy okay nyame adom mensaka abanka chipanima sinema so across district honorable Alex Inkum aka Abo edian Abo a no afuna huru akire se din modu me ko amaso nam ne nakodi nkomo efa across Nazareth eho kakra na enya na ama block no yenko na yene nkodi nkomo honorable Adaroma no pay matching Yeah. ene de opadi wa ma me na me taking charge. Okay. We de enane na hotwe pepepe ena onu di nkomo fa Nazareth ekwan no cavet no mo ye no ene timacho kakra bon mama cars ne brechi through se enso to a enu a enso egugu ye yanya enete na cars mienu bi akwakoka ama ebi nko ebi ma wadaru mani die mu wati saa amane Mateo menia na mpacho di wani akwakoye se de tie meni mo me anya ye bi wa sin for suit no a anadena anywhere na me fi so me no ka se mo wa sin for suit nti wadaru mo nti akwakoba ni se na unia round no na kai nko kai mbai eden ne de ye ya fa ho wadaru ma. Okay, my daughter said, "My chia, what's here for?" The whole kakra by issue Kasiepa many entry. A true and a mobile, but at the Montono, it's transferred the banner, and young who are so positive. Dika. Ese ma obiati asese sa kwan no enye asane man so akoso kwan ene one ana highway
or that Swedu, a lot of communities, a lot of districts, a several Achemansa, a several da, a several Swedu, a several Achase. Even Oko and Coco Cran as a Ufia Crosso, Equa, Swedu Quequa, Ofa, a hobby see. Yeah, of what no after Marcus here at Bluma, and one quite short. Oko Kumatia or Faho. Idea is within the remit of the assembly. Maybe assembly, a quiet court that we go to our no, Asem, a school dying, within across the room, maybe a great be saying that amount of to come proof on a few more, and then I had another assembly, nothing. Where highway and a highway, the amount contract. Contact our partners. Unfortunately, and no more be a patch of Kakana or Figo. And that's our problem, Abba. You're trying to move last week, I'm in contact and Katai. In fact, and some more catching, Maniangi. Catching drink, I heard the on back on the show until said. In Sakasika, which we are adding the matches up and about the year or no, a fierce who are the same a shame. And so by the old Kakani year buying, about 5 machines, about your year, about Kaba, about your side, the unqualified year on year. That is what he told me, the contractor. Okay. Yeah, temporary measure beer, and you bit me and your machine be a bishop. That a what side and side to not consume to a few. Never to see my name MP getting with the bar. We are hoping command be no yasa machine be almost here excavator. Excavator maybe a bit side and side and that in Sundu and Yaquaya, no whole kakra. Now for your panya, a guhona, and that's a work guhona. Compact bia be fa so na hono amra na aye bonka hono etinya level kakra until so far the may as this and MP and am aye tu ho efa kwa hono kakra na aye be si no eno no na me papa mo enke se contract me papa na obeye ho kama senya be ya iseni onye ji kampo obeyedi efi na de ta abesi akwa akoso kwa sa side ne nkwa no kwa obetila ya man back wa catch me we and or kind of question say on so when you sika party oma ni actually na se na ka ta be ka ho no ne oda police wakata amo toyin ka no mateta ekwejo ebitadi konka na nkwa so ba nti duha cast account no or try to be cast the fuel na acquire na them na account so enya ahomre kakra no so tumi akoyo with say na fata. So far that's what we have done. Okay. Nkoma odi ankan no di last week ene de wo kan sisi ai kire se ade no mo ankasa pese ehamo pa na akwakoya ade bi a enye adwuma ketwa infidi ankase na sefata wo se ye se adwuma wei enu ntina ama akoye se ade achi ade sankofo ehun sakra bia no nanso nkoma wodi kire se mutu ana mo pa de wo se mo nsaka ena mo nsankan ye ntia entino de waka se mo behwa ma cars na a block ene no a entumi nkontumi ma no mo behwe na matu ana mo nti efutuo be na ade be ma wo ma efiri odan ebesi atwam a won befa across akoy bia ankran asama kese anaguna so aduru kwa wofro bu won mo betumi afa ufi odan na ko akradie enka route no edoso na route no nyina so ase ekwan no enhede ni munti no na obia yusu across to asama na ase so aduru to mo fi odan ko nkan de obetwa be issue man so afa o start but the hono so kwan no so contractor was all here there but
anya kwan a dem bebre ofa so abebe kakra but so far nanze so block no there ofa man so be pure start ba samaya better ya me chance asenkafo nso omonya abotre omudu ya matese omanya bypass be from across Zion school between that room ho so mudu ho na se ho na so far na what wase onya abotre no akọ so that or passengers also and o car na ngasa so no obobon na human na nso ankofa adefo for ambre. Okay. And my many police work asanti and be a police will be do normal try abo 24 mobile copim time will be a benya a pine no or court ejumaso. Okay. Yate yeda si anopai ene entoso de ababeto so amaye ye bompa ese de wo kase mo pese moma emudao kase na aka no mo be ye free ono no yense se bia close by the day na omotumi atu sana mo no Tony Kano police for there no me friend na say do kaka na do asamaxi and me I'm sure said the next 15 minutes 20 minutes it be do na that one after take cars na aka ono me be traction no atwom na kwa na dem why. Okay yate yedase ena ngoba ne atwon komo ne so me dase mo yani honorable Alexander Inkum you know trying short into Alex Inkum aka Abo Asenema so across the district AMA one district chief executive DC no ena menini kodi nkomo nti o chese towing car ba na cars na aka ewa across Nazareth no wo atwe afiro no mo se de be ya de o betumi atwe no matwe na amakwan no adem but for now ozem ze logo bi lungu bi abeda ze Nazareth skum wono mo baby ana so se obefa atiaka makwanta sim osorase osenase na wona wo sen no ama Asem ufom kakra no wo makuma aje gra esunya mi yo Atefa Senior High Technical School ayima wule ho pictures no ma odi show mame na obi amra mehwe Atefa Senior High Technical School edan na esopepai for 3 years nie ene akire no mumra mehwe se de tie aha ebini we kra de nursery agum we eye girls dormitory aha ni na so apa enu ni na so apa girls dormitory de sound mun tia ni na no eso apa we nso eye class we na ye we mutumi an dormitory no mutumi assign classroom mutumi an dormitory we eso pa no beto kakra to aso we nso sai eso pa no beto kakra to aso timpa cho bra Facebook live na bra behwe 3 years ni enso abrim na wi abona enti na hoden de oyɛ den a esobete na hoden de oyɛ den a esobete enti Atefa Senior High Technical School ehonu mu na maduri secondary school pa hwe nete nursery ni ise school da no ye kipu nursery wom eda na so papa no ye nye enti ye de nursery gum ye save nursery wom when no any nursery na de na ye hwe no eda na nkasa I weak now ni so abuwa 3 years fat and figures die hu ene ye ka enti chama beka tro se ye ni aso dwumadi a omudi wo ha omo bodawro ade ama obia asem yi dika omo nkata ni omaso ni omo hu na omo ka ti mesira mu hia bibia momra Ahenkan FM akema boabo asem yi dika show so na masem no so ombesom no madi hudwuma ade ama mo piao enti bra Facebook live na bra behwe
October Brana says 2020 and 21 22 23 okay 2020 2020 yes and one no Atifa SHS 2020 5th April and sa adan esopepai light post bubui stores containers etumi inframane tamna na tuna kwhye baabi as the road bo ahye time awoto no disaster ne de na no den pa sa adan ne de na no den ama schools adan bebre so papai Anglican nyame adum adan ni bi wono ma oda MP aban fa sika maye but waboam ya ogbo bi so na Atifa den de critical pa eno no ebia ne wono ma ya wie utum sa MP so ni sika san aban so fa sika mai tesi aban de MP nika nanado akufo ado abronya baka akufo ado nanado nana we ya se cheso nana ma contractors kan no mna ye na you know enua ya asa duaba one nurse one nurse no tu mo ba Facebook we nim tree anabra na se manya word ni enya nursery nursery se nursery no se nursery ko enua na ye share rabam na fifi no akudua no enu bi we nim tree oh Atifa danu bo sufre no do so mra wache but too bad we no ye diama Atifa de no ye diama contract na akasa aban ebema sika na contractor no so aba site get for na ye boss no de Honorable Alexander Kwesi Akoda MP ni sika eno de boss nto no aban de ne ka wasa aban tuama no na otum so no so ni sika asa de obetum de ababedu dwuma otum sa no asa enti no agyae no enti no agyae no enti kosi sa aban bema contract ni sika ma na baye de Atifa dan no enso be brim ni sa na get fan gas dometry kwa na emembo eno kwa na emembo no People told me to do a text message of 059 over to me the 0533 898915 0533898915 and I'm a shocking crop for pa obisi why me won me won be won se bibia mu da manyo bewrem yenso ye be kanda bibia mu da manyo se bewrem ha we enkoma mu amoya ye nina Asem Dika ha yankoi
So chon ha obi se me hwa ye nwa ene de betu wuti ampa me hwa eba se me de san kwaku bronsam atim da fo muti ye yanko te first mu hwe e na no so pa ya cho emfe miensani eswapa suku no wo mo bre wo muti minka adi amaso sa onu nsabu nani aguso akasa bema contractor ni sika na odi abeye ate fada no adwuma wo mu bro na nsu ni ma unim akwai so dwan no emfi frete ne pa na nsu ate fa mo nkose emma no bere amasuku na tiwro ne so adi ate fa get fan no munye administration munye geometry the eternity car park no kra de wanwa car park no mobo keke car park no mobo papa Asem Dika Master BB Father Dixon Verde Sikaba Wala wakuba Today Smoke Enra eyi ukọ utra Bobu filling station na oyese ukọ opposite Church of Christ wo mani mon baby I feel no I feel no ma enso yiri papa e wo sa abia ye no enso yiri pa ading Medeme waba nyana mapeme Asem ye mumpe bia mumfanya me ha mwana makwadi mutumi anajuko ye pe bia nzo be mu ye mumpe bia mumfanya me enti oba pani comfortable a adodo na afro anti adwoa infum me nana nimpon me first bosia me je wo bank ono na guarantee ma me ya na obi amfi me ono konsia nko na me ko ma me dudi enko me ya ma wo ampampa na madam ko ye ma me ena madam mintumi ne nkasa me fe na onti mitini kura onti nese madam ayenya me dia ene eno mode ne tumpam onya mfinhia bi oson baako 71 years achim awisa nima abusuan na yakọ mamun na shedin we nam so ama yabusuan fo afiri gomua akoma no gomua central asante atima mentia ene mia wodo bebri abusuan na ba behia esanse odupon atutu nti ewose ebe jam no na yeni ni dinkra etwa tokra timi mabusuanfo ni na yakọ no pai me mami pani ma George me mami ankasa akosua Grace me wofa ojan we only from my ojan ba ono ni mbobo dade no nim soso o weather omuna aba me mami pani Elizabeth Pinto me mami kumana no ene me personal lawyer osanso me papa lawyer John Agbote former parliamentary candidate Ablekuma Central NPP osan me personal lawyer osan me papa me mami kuma enwukani no omuni na aba town timuni na atima wisa no pay me mamu yakọ mamu shedin ti madam ya ma onanti ye
Mampo 2 p.m. Also looking at things and the hardship in our country, Ghana. We all need to pray for Mother Ghana because Ghana is bleeding under this bad governance. Nana do demi we there. Any day 2 p.m. can demi to me new too. It's as amamu na nkoye efa baby enkoye okra. Efa baby enkoye okra. Chese obekọ baby na ye de contract ama obi anade bi nkoso ubekumi ya se de ma contract. Aden ya contract ye ntia ne ka. Aden. Musumu nimse contractors na omo ntesa Memphis no no tumi di ne ono abetumi di na ho den ni fide ni sika ya abanya no de ama no onde nyame de ye chepa entosi nchankoma Madam Betty eni mood Idrisu ocha wo mo pa Jonathan bi yo Koko Raba. I say just recently Presbyterian Church did their crusade at Ekum here. Ekum ne ekro. I say VIP bus carry suo so. Eko across kwano so. Shameless country. And the Dika country dey shameless pa. Now man ya be 30 years ni akiri. Ye football ye ntumi developing da. Ye football. Yes, you know him say football no. Akwakoye bia bia sika bem. Enti abofo no mo omudo mu gye training na uram crime for mo ho. Ne last obedi kura no. Ode be wura football no mu na wamana ya kono aye gam. Na ma etunya ama nso apu abehwe. Enye yen abivu eguye. Enye yen. Up to now Ghana football o hwe Ghana boa. Asa o hwa at ayi phone ye di twa. Tan. You need standard pitch ba kokura wo Ghana no say. Premier League na me Premier League no won be he na be he. Na ma so TV me hwe dia me hwe Premier League o Ghana. Na enoma we mo pese ye di ho dance ye. Ye starting ya park phone how many years in ye? Enti adent na mo expect yes yenko so ndi ho dance ye ndi football one dance ye mo ma den nya kono me na mo yikodi ho dance ko kan wasempa obi fini mamu ba bebo home match wo Ghana ye hye na osie park nye se na no ye bisi ayi qualify see e boy ye mi refi country cro wo mo se ye park ne nye ti hye no ma hye na nya won enya so park ne nye o hwe boa Ghana boa tan yentumi invest sikane se ya de yo nini na kwa besisa ya nwene ho wo na ye wa ma etumi na ya ba no ana wo na wo si ye di usu ye di wanim no wo dadwene nka ye ho kra ye dia na ka se a na ye de kakra brewo sa na bebre ye Kokoro Abase, the last time I had an opportunity to pass that road Kusi. I say it is very bad. People are using bathing bucket to clear their roads. Hey, and the Kokoro Benya crowd. And across one man na oka no. Okay, also show me life free Akimoda. Me dase papa. Pedro wa Madina Cruise. I say Oshem what a best show. A live and clear Indianapolis, Kumasi, Tanoso, Kesben Junction. I see main location. Keep it up. Good work. Pedro wa Madina Cruise. Kumasi so na show down walk okoso. Honorable Kennedy Japan. Ye keka edume tuedieti nyedom ketwa. Ye keka me dem ngo hu ntimi nu wadanse. Nanso ye keka enyedom ketwa.
Asem Dika. Asem Dika. Yeah, Bugatti jenna. Hi, makane ho. Oyibo nese nana. Awoso no ho mame. Pade ne jalabia. Ochinsa do ya juma wo. Agi jalabia nanso. Ekala nanso defo. Asa tete for mahwia. Ade tonko for mamo. Agi yankomra. Atumda David lapia kwanu de. Krati foni ko hwebie. Atum dem city hebio. Obunani. Obubu ye nincheje de adi ontimi nko enko hwe kwan se de te entuwa na mo oda de ye wo problem o adi MC no sisi ye hu na ni so ye hu na dwuma oye hwenka hwema akwan ni na sesai akwan ni na tete apansam ei asem beni enzo tutu se kwa so abefo wo huma ya mo hye baby a problem ye mpenu fo so dia nim kwa na mo koso ya no mu yeye oh baby a problem enso ye mpenu fo na de chia de se na kwa na mo koso ya no mu yeye cost we psychology ebe ka tro say ase kromfo be hwa wade kromfo hwa wade a wanya ubibi wanya usika anade no be fa koton ye wanya sika firim into your okay but wo ba be for sika ena ede adwendwen abeto so entu ba dwia bo sekun ena ade ba ko ekuni papa nso e ya adwendwen entu obu on adwendwen pe bo se ne so ate obu on titu no ba wanyem no mpe so obi abehu otumi dwen ho saa bo se ne so ate adwendwen kum nipa adwendwen kumonipo minyonkopa obi kura de abonyom entu kronfo no no obefo ade a ono wanya resources no de ode betonso wanya de ode be wikibab wanya de ode be foka wanya sa resource constance obefo ade akoton ana obefo sika ba wo no obefo ade no obedwendwen santi bonse akronfo ntanwu because ono wanya ade na ope no resources no kuta ti oyade a obeko hospital so yentumi ngase an we kronfo ntian hwe no da bi ye be hwe no tuwono wona ya befo ade no wantintima obadwuno wo saa ne wawu same applies to Ghana politics and Ghana for no sa pepepe na tie yempanifo no wo mo tede papa na emunya da enke di MC eme gini tum by force eno so ya ndi ntum kwa obeya amamre oyamamre ansa okwa chance ya same thing onu so gini tum by force enti ye leaders no ye no de bia ye adwene ye bre ye adwene yewu ye bre ye adwene yewu but womo no mo resources no enti ono onwene ho kra ti de bia bonso okoso sa enetie eda na osi a osi kasa oto enwuma na obi a obie wa onim sa akwa wei eye adwuma wei na nya sa na ne omate nanso akwa be wura amanyosem azro agis kadro no sisia na akwa ye sei ukobisa na obenya story akatiro akronfo se twum yempenfo bebre akronfo pap akronfo kronvitai ebi akronfo pa akronfo se twum na ewiase nso untumi mfo bisika endi ne tra saa keke dabida hwe ubenya sunsusu anso papa ode oseme boy atra bi hwe ode ase sika enkofo sika bedu nsem ana obi sika bedu nsem na udi onka ntre no udi bi onka ntre no udi ye onioma bi adekro na besei yeah na sepa say we minimum about ka ya trust ya nimpenfo bi be kasa ho mani ndimbu anyan
yehu senso gugu yentie o ti yegusu pusu ma okay Asem Dika. And when I finish, you don't know, say me, as you did the delay. To prove my loving, you must chop my money, cause my bank alerts na bagam, my checking on the bounce, my mansion on the back. Asem Dika, chima menti ajoa prestation chi. Me ton taka kokote. Enu ani se metata so kalomo bibia wa. Oh munya de me abre me ti abozege. Enu tin ma wo baby. Ofra abozege ma me. Messi obi asmenye. Me kukwazi. Ye beti program ni na simi. Me amenye. Ansanna mako asori amako fu de me nkwazi. Go tell your mama. Ku de kwazi obeti asanu akwazole. Me boy say me amuni free ho asanu akwazole. Okay, maminsi soy. Me ko Atefa Senior High Technical School. Na otwetwa mu na nka odian kan kwa me abo no ne hosting. Enko operation ni PTA chairman. Emma Atefa Senior High Technical School. Owura Samuel Apietu bedi nkomo. Nanso ahoma ndi amboa. Ene yensaka no. Mr. Apietu ma channel pay. Onam station na. Okay. Yate. Na watwe efre ye etwama efre no na enkomo ni nafa Atefa. Edan na so pa ye no. Eso pa fit April 2020. Na se emfie miansa kra ba atwam. Na de tia na tie. Ye kosku no mu nso a ye kote se population anka osomo fa kra no eso ate. E de ohaw bebre aba. PTA chairman eda na musumo ya fa won de aboa PTA na patron ya amudi wenu ama contract girls dormitory ne administration no ne jet fan no blog ni na no amudi ama contract enti no eno de ya so obia entimi enfanisa enka enti eno de PTA ni to mi bia se odinisa beka sa blog ya de PTA no ya pese yo teachers bungalow ama teachers na wo school mo so nya obetumi ahwe enkwala no ti eno na PTA no ya ni wo so ya ye ni oba bebre na so this year butai ni jina so pa ni de ebeki teachers bungalow ama Atefa teachers na omanya ba video muti ato no ma hwe ya mofra no ama ye ma usayi ayi sama hati ebu ye PTA mu ankasa ma si new one e dia ma school no eno no ma wie kra nyame adom ya yi ensafi ho kra ye bae no da nsamano ebu bae no ebu sama hati no enti ye bae na edi ye ni hu ye na chese parents ne ba omu nya baabi entina enhwe omuma obahu na muti mango ase so bi be hwe ne ba odidi na no na otimango ase na mu atito aduane anase nkwala ne ba omudi omnioma begu na nsuo twohwe nioma no ti ye ye no ana ehu se o ese sama hat no ye san esi enti we de ye bra mu kese pa ye hwe ya ese ye wo office ni stores kra awuma
that bia no nyame ya dum na say bia nyoma tikasi ani a bia ye be ye bibi ti say senior St. Francis for iron na bia school so afa ntuma fa afra. Okay. And dan ya esu papa ye ya ye di nkoma wo che say ye de ama contract yi unyina so ne sen wakwa ko contract form no ana ye de won krata ba ba kire mo e de ntina so ye de ama contract no dia ya fa papers ni na kire ni say e ama contract but contract ani di ni ba here ana okoye enti no dia ya fa on papers na kire ni me tie ni say e ama contract enti sana me tie mi akra makwa tibi na me shada pana na me ibusa me makote free head master na no say ye de ama contract but ono nkasa ko meet contract no hu no but ye say de ama contract enti no ye de ama contract na to now ye hu hwe no PTA mu wo anamo bia mu pese mu tu ana enra me ko headmaster hokra asa ni no ka kan say dan no now form 1 for aba especially girls dormitories no because of that need you know your intake you know our form your intake you know form into me busa headmaster say okwan ben and e betumi afa me betumi afa ni padodo necessary no yafa in the premier on so say on the contract no o to me only to me bia obetumi I say or obetumi agi contract and I say obetumi I can say or the no obi na waye nti when you see na train yes aban no premier obetumi abo ya MP ya akosi akwa honorable kwesi akwa na baso in the sense onu ankasa dinisika ana about ya try ya no dinisika be ball get fan also because now get fan no ya shania ya na likiliki na SSA ya bomo dia say ya ne be kasa na nyamencha de oyiska na omdiko fan chen the boss na entity ya ne nyame adom this year de eye get fan na mo boss no wo mo start use ye renovate nanso eza golano nya ba bi nti ye gina musa enkonya this year ya have to see wo atefa say come on for prayer omo ba ye nya ba bi ma ye nya enkonya ma mo nta eti yes you dey say kan ya dan ya yes enkonya se eni se ya ba ye enkonya ni bi adi ama school no eni omo be pray na ya chama school this year as I say aban so yes running far yewo so miss the pray ewo yewo penifo a omo wie school atefa all straight so atefa ase ye ni yichi kra yeni konya sebe aya dia de bia me kasa boss aya me dagen ke pia pa say a crooked here to say this of reform say the are two schools so you men go ye my cra ya me said ya ni PCA the bia also school na say ekenye eki ye basra sa wo fi di kasi ye si mo fremi ya me
ni mo ka say de mo so wetumi ayamwa me nim say odi ahenkan a eya ni station no kra no oye all student wo yes nara onwo bi anas onwo sa moye ni nya enkonya isi aka say homo ahwe ba eye adie kesi a ebe school no Mr. Pietumi ntwa no weni na no enchi se bia ankrankra na o student bi beba abeyemwa nanso enchi no enye by force ma obia no obi on ma by force ma no eno no ye MC for on the by force ma no anyem bia mabona mane se Atefa Senior High School enkunya ho aye den school ni bre mabo mane headmaster abo amane abo MC na mane wabo MP amane wabo MC so amane MC ni put it through on now there by force MP ndi opo omwa enti enu na yes school no hiamwa pa fa nkonya ho nkonya enti yes omoba baba na oma beboa ye nkonya omoma ye nkonya be 1000 pieces plan wa anu plan okay school dan so pai mfie miensa ene bosome kakra chinie no mudi ya wana muko school mo no mamu hu amore ho mudi ya o no kremi anu dia me kasa me as a PTA chairman me ko ha na me re nhu a de bia me kasa bo so far especially the girls dormitory enya kra enya oh say dino na enfama fire no say odunfo bi try say ka obeye nanso eya aban asem eya aban asem no ni amasa say ye before akidie so na mama manu abi mu amaye na aban mu penifo ahu na mate na ma ba be boy efa nkonya no ne friends girls dormitory no okay that's it administration blog ni there ya mean cha the MP omo here administration blog still on more site still on more site ana no say ni ko no mu sisi dogs okay me say omo okay nti mo so mo aye pa na Atefa ye keka ukwata di mo aye wo prampe aye wo hindi ni e dia so ye o se tu ukwakofodia ye wo tibu atin ayifu akasa se bi na the schools me so omo ni na ye yemwa school no ukuru mu a say yes a school agidi na utumi say di ni send ma obrempo no ni ade na nanso Atefa de ya tuni jeje mu na se kotokuman bumaya man ho so na yensiesie Atefa ni yensiesie ni onyanhye man okay yensiesie ni onyanhye ema yen yeda se unasi kwanso awuko ba bi ntima yemfa hunsi na ya hyeda apebre adi nkomo akwa akiri yeda se anopai yes me da se nyame shramo na mo ema madwuma nnan so nkoso amen. Mr. Samuel Apietu eye PTA chairman ma Atefa Senior High Technical School Yechonitia FN Aztec ewo achim odan probosumene de tosu enum ewo afimpinu ane adunu 2020 mu insu kase ne framakase bi boy ma wo madan bebre sututui na enu na kasa ho koso ade sede koso a abainfi still ena oda MP edini sika frase ye bia Anglican de Atefa get fan de but around 7 said de ya ye nina no ye mfrase mfendi dwuma esanse ndi mu
Major depends ni sika sem kofom kakra e wo saa emia efa no saa sector no ebi sika opeso de call no emse no kofom into no for now e get fan na wa boso ene Anglican dia wa boso ne di wa ye nyina wo disaster si no aban betua ni nyina ma ne back isa aban nya ready nti eno no ade sika efrase eye bi no enti aban ready access kan na obetua ma ne back isa say aban ene ye but aban dia nya ready nti eno si da bi esuo sana say hadwin eno no ade sika aye nti aban ready a Honorable Alexander Kwesiakwa atefa ene Anglican disaster na si ye no enwu sika na obeje ne back mimi momu dia me kwa atefa na administration blog no na obi any one more site but chairman say wo ma ba site a wo mu ACC dos Morgan Godiye shopping take a selfie. You post them up, they tag your maga. You did it for me, go when you did it, badger. And we did deceive you. You see you are the jacker. You did big man show jacker. Asem Snapchatting video jacker. Mati say you say joy is coming, e word da dan de say joy is coming no company bi ana anani padi Sexy for delicious twister. dan patron ni ma de kro cause e trend dodo obeko WhatsApp so joy is coming, Facebook joy is coming, TikTok joy is coming, Instagram joy is coming, utisi dwomunsu a joy is coming, baby afoka joy is coming. Dan dia ni padi ana say contract bi ana say den ana joy is coming ha matete say joy is coming just say any JB ba woda den ni je no ipam chomo nkan kire me na mi hu bi na mi ntibi na ma ni ndi echebi ai de no sa joy is coming den unima bobura testebra 55053389891 550 Ahenkan de ne joy is coming woda won enim mi de mi ni me pese mi hu esan say didin dodo NSA obete joy is coming oda joy is coming my move is happening and it ha me see joy is coming no daddy and a Bible quotation daddy oh mama mi hu ha one anim then joy is coming kire say ani JB ba wa achim da godian mu then ni je no factory ni na ba na ana taxis na ana de band na ye de ba ana yale abeto yeso joy is coming empa mumma mi hum obi ni montestemra ofoka yes joy uko dwom yes joy uko tibia joy baby joy is coming mo aminti muzam mesremo joy is coming no de bad mesremo mumwamio wa unim num pacho ka kire me then joy is coming cause gidin too much say yare bia ba mon kan kire me project bi na ba mon kan kire me say ni pansu din a mon kan kire me ni bia phone lines na wa unim num pacho ka kire me sa joy is coming enije bon so my no #joy is coming #joy joy is burn no medin adikwaku ani nkusibu adumbra na osena bonwama me mawuli edimi ko Facebook live metenam odi Ahenkan kwa me yeboa dwumadi ni din ede Asem Dika eno nti na adwoabo adwo a waja tumpreko pese Asem Dika chima menti adwoabo adwo a prestation achi meton saka konkonte eno ani se metata so kalomo bibibia wa munya de mani abre meti abozege eno nti ma wo baby onfra abozege maame na wo misiedu menta mi kukwazi ye betie program nyina Asem Dika ansanna mako asori amakwaso mpo de menkwazi ye no mi ku de kwazi ye obeti asana wakwasole nipo se me pamuni free ho asana wakwasole
Dika. Trasma Kenya Roba, or Trasma Kenya Roba, or Trasma Kenya Roba, or Asem Dika. Asem Dika. Asem Dika. There's one thing I hear Mama here. You see, I remember when you boy you so and I go for car, you quickly try to keep the fun of the I think grab from in front of. And I mean, what was you did so to be and what is that? Yeah, true. That was the part where Memin Debia Mitie Kwaku ending kusi. Memin Debia Mitie Kwaku ending kusi. Asem Dika. You're from bright and powerful. War at Chim Odam Methodist College of Education. You're trying to tell them Metco. I say loud and clear. Ewo Metco at Chim Odam Methodist College of Education. Metco. And pay mutie pa ewa Chim Odam. Mecha papa. I say Chankoma Alex Bonzi. Ana menyani dini Bonzi. Oh, yes, you are praise welfare president Emma Metco. And the incoming welfare president Emma Achim Odam Methodist College of Education Metco Alex Bonzi. Incoming welfare president. And I pay good morning. Minimum but ni didn't catch a soy papa. And didn't catch it. Then a little bit more tomb don't use on your pole. Ah, make me more dim in Jamana. E di bon ma otia unim ni pa no ba otumi za ko anya papa Trasma Kenya Roba, Trasma Kenya Roba. Me say di bon ma otia unim ni pa ba otumi za ko anya papa ma me nkwa ma so mra me ni edin pa ba akukodi nkomo Francis Botwe. Oh yes, Secretary Church of Openima Adekrom Community eno Denchembo District. Mensina yet to diamond over 100 years. Now so koma bufuno to say sabi efie time. Won ti anya ye. Won mo empiomu nya no mso more problem on ho. This is so problem e won ho. Francis, good morning. Good morning, sir. Patron pombo ko de. Boko Ade kroma sem abaya sem bia eda Ahenkan FM titru yakoma so pa me gidi se tiefo bebre nso a wo mutie radio maton sem no ato wo makoma so esan se eye kro bia enkro nkitenkete bemben na enipa wo mkeka ko beye 500 nanso ayasabia ebi ni potam wo etoso mienu mo kwan enye ente bi mpo because obi ya na de ne hospital ekwanya enye nti etumi wie no bone so ena afi enyama hoden light 21st century muni light asemi yesom ye dun koma mate on pupuye bi ana menya kusimi da wase bebre wa man me sa kwanya we amafa kwanya we so wachia adekum oman ne Ahenkan atifo nyina na ne di kan sa issue na ya boss one pe no Asem bi ase ye boss na adekru mani nyina ye right ho ene wa obedi ho adan sese mmiri bi atwum ya ba ho no mu me ye fe honorable okoyu ema akache yen se even ya kwan no kra no machine no di adwuma no port kaka den aba ho ento beti se within 2 weeks time abasha no ma ye den mo di kwan no so as I'm speaking no I mean, I so feel could be on Fanko for Quanaso. Now you know what some Quana said, even the wolf, and I said, oh, what's up, no update for a pioneer reshaping no crown, or bien few. Meba, Francis, so say a quano, more Fred be someone some crowd, or bien few, but what can your radio to say? In Penfocro Yaba prick to me, Tituni and Pinona Bokoyu, one more Baba Shem who was somewhat to Abanamo, one by Yamamu. Enti someone ya na bia refie bia busy nti momo frɛ akai wo ma omumfi mu how
several occasions met me the message my test or WhatsApp in for do it. So be ample respond and just say Ibia Minya near kind of my so it is the analysis of Obian Cashin and I remember the last best a month ago I'm afraid Chairman BB. Chairman BB why? Chairman BB NDC Chairman or I could say constituency animal. Nurse NDC MP na wasuntina mufre NDC chairman no. Then the MP and Mojuma, whatever man, nay, the chairman heading. I should give you no on your way. See, oh, my nurse, I am a corner nurse, oh, my woman, ni didn't know Namsana. The same fans are some can, yeah, chad, yeah. Fans are some could be but not chad, yeah. As in Pano or chad, yeah, that's a woo and you no be a can do me about him, Francis, me about so bold, me ba, me patches a woo tear radio, yeah, and a macano. Yeah, me once my becca, or we bet you never do watching me, cause you who ya, yanka. Yehuya yenka enti bra Facebook live na bra behwe akwatia eho akwatia me so my way die on my way akwa so oba hadwen uni obotra ntumi ne ntena on my way sa na akwa so oba hadwen ana abro na nonda sa pepe na Ghana akoye uni obotra ntumi ne ntena vie me pacho bra Facebook live na bra behwe achim adekrum eko eho akwatia abrofo na tenenka enam japadia ni sika omanya free mensini we mu brabe he ena note say ekwan na wo hwe wankan fm ye Facebook live no sa kwan we emaburu no still ebesi ne onkoso onfaso no na nkrofo so prapra eso ahwea mo so ne so omo hwe diamond ento brabe hwe kwan a eko adekrum ena san wotia de krom tu ayi akwatia he ena kro na de boto o ma hye boto Francis to aso na makoma bakora se ho enya mi nyana asma me kan se je fesa asam kan ye taade fense nyo pani bi ono ye gusi na o taade ese ya te to bi enye bi na wo enye bi a utumi describe no se o unipa o ya yemuye enti papa o ko you no matter what o ye eduma o ba bi ni ma ye metumi a hye bo se eko parliament na ye to abama na be set 2 years a eko ayi no ade kum cap edition so komre yi munya hwin free ona bo koyo nchen free ni ho even say dem be yakwa na say papa the way see oba ya ye di akoma pa e hie papa okuyo kwan aye nim say ya ono ma bi de oba ba ye bibia say e be kan akoma ade oba na nani mobo ana Let's say even your papa and the Sumia on the come MP Dano, on the way and who was you know, incumbent. Papa and the Sumia on the crano, yes, or pray to me now, no, Messiah day, and can't share the crano, most on the call one whom they say, no, incumbent MP. No, and she said, I mean, you'll be Samano, Papa, who you get, frankly speaking, at the room or yeah, no, maybe one thing I just want to my campaign, because I'm a cinema at the moment say, yeah, how na ye catch woman. So many ready to respond. Yes, any ready say. No more campaign be a we can one say what can bear 3 times. Say someone who empupue bia mom prema MP ana titu onabo koyo o me campaign wo ho. Mo se agina e pa on. Say aka cheni pray. Say ya de ko no nyane maburu a ya kan say mpu a na eku ya kan say e bia be fa. Yeah, I don't think to beat making now because they are going to and is a honorable your name and in for so much at the Kuma. You remain in the state. The Kwana Yakatan no catch you said, or Babayano Assat now, you won't say. And at the same time, the light is also now I can say, contract for your map daily, and then you can do Nippon and you. The Mamma can come for the and it is Muko Honomo. Mother confirm said a document, and that's now. We are still waiting for that document. To show that Adekum, that's 7 communities on Sakawa, Adeku, then Chemodi Street, Yamna, light, no, Adekum, you can. That's why my light, no, now a corner so 1 year. When you see about what the Air Force will do, you will freedom of so be added, except nothing. No matter my dream for Subia and Mahodia, if you feel calling me Juma Home and made me Juma Home. And see, to be some man, but I'm not going to know you meeting, none of you who do meeting. Now you're doing a coin with you because they are the whole day. I made my video bread. Here and there, I say, I made you here and there, and that's so done. Go, you're Pekuni, but I find the Kanaka community yesterday. I want the other walk. I never give a break, and I made you.
said function to send a deal from the Yayan say every 2 weeks be our say amendment because about no ready to one. Say, how can take it to be an idea what a buying boom? It's okay, so one you become work at because look at your ma, or be a few. It is an Awokano, Yama opinion leader. In ask what to say. I did this year the Yano, if you want to go, will be over one and you couldn't do for only dignity. It doesn't matter. Said we NDC and also we MPP. Yet the Summa Party be a well over Papa Boyan or Yahauna. And now Ahenkan from former Amai in 87. At the room, you need chip compound, you need market, you need Papa Yafaso. At the same time, like this is no one know how can set it. And then they say no one could charge phone crowd or man so over cover by the motor over Fanina City. I go to Yanidi and they say, for the Bayer for just 3 days to go in. Of spend by 100 cities. And to say, I to a memo. Let's say, a memo on it, a call a shot, see more. In fact, they are not hardly. They are not hardly, and Timina, then there will be some son and some to a day crew. Na say, dear, who can in a cocosi say, Molite on some chip compound, any equino. Name and send a monte home for Pia. We be one that always who had it, Pratt will be so much time. Be a few. And Timon say, Honorable Okoyo, Bibi, a Fidian and San Kayentia, and I didn't know till now. On my site, Mamma, reshaping him, Mamma, not more sign friend and swat, Munyano. To me, dear, I can say, oh, networking in Chimoka crack. Me say, me who say on your audience of Baba Yapan, so I not just of Baba Ya. If you didn't also the Baba Yan and Ameba, let's say I be working over for repair. The so called anything, oh, Francis, Abian Mecanibia, anything to come with Muyamotre. So I didn't say, they say, Nipa, you understand you, but in the case that we've been super update of the machine Kana, to be ready to obey day, or the mount. It means on why not talk an etiquette, a political talk, no kind of etiquette, or Baba, that's all. Me assurance there will not book you say. Okay. Yate. And dinner say Muguswa e watwenye mu na asem waka say Musese no obi obey ni tibia. Na say asori kra ni ti so obey amamwa. Asori ne ka so pivot on beto ama no. Oh, ya beto ama no. Okay. Yate Francis ya da no pay no bra ni nchirimu ade aman. Nyame nhyirawo. Yanso ye bekoso ade ani ade akire de besi bia nso ya amama yente. Na me nyame tiasa ama se so oba behwe obai. Ama se de unfortunately obai na mo na me ni ho. Na mo manra na ya papa ni skumi. And so obi ho no mo aye NPP candidate or free promise. Enti no star boy ba adekrum. Oba adekrum ba makumi na. Ofa inva. Ofa man so no be see amakrum so we no fa ho no ba. Ye ba 8 etan ho ten fa ba. Enti oba ye no e do hawo ni na ye de etu nanim. Na ono chenye se me se ono nkwa ban mu no ogusu a otie e hawo ni na ne mo me adone so onya opportunity na ono ba me se me sure say last 4 years and me win yankade ku me your life because me share ne ka se mu na hawo so ba ye promises o make na no hu se abante no ba ya anko be bibi na se sa bosha na ne nsama bi na okoyo be ka kire mu ni me ni ne sa na ho se ni ko won Nipa, I say make us say me can say. Me can say. Me sha in a school kwa na on ye MP dan why this thing. Papa Okuyo then make us. And no buy the thing him say school for ye de me na de na me 75 bucks. Say fan ye. The one now will be in trouble no. I mean 75 bucks if I for the number me baby I den. That's right. It means say nipa no ye nipa. We do so say we need to me now obit me den. E dey bibi. Papa Okuyo we for ba man no. But say me no kusi me pesa kan me ya papa me say my dad pa edinati because me who say o bi hia nko de baba boye ba ya no aye bo ati bidi say say parliament ye si bi so ko fachi a na obaka nyina no we ya bedu no we ya papa ko fachi dia enya de say ye pe be me ba o say parliament den o BBC the chiwo parliament chiwo ko a ya say we ya ko for state promise o me ko constituency nyina no we be fi one can story hitro. Oh, let's get an in. I want to answer. What the cat has with the dead me at Papa Mamma. I'm going to go home. You know,
That is that you pay. You don't see about no okay. Say the baby or for the crew, no by your man of mine. Francis Matimida San Pay no brain. Say bed draw. Asem yi catch my men si ajo a prestation chi meton saka konkonte enu ani se metata so kalomo bibia wa o munya de mani abre meti abozege enu tin ma wo baby ofra abozege maame na wo mi siedu mi da mi kukwazi ye betie program nya asem Dika ansanna mako asori amakwaso fu de me nkwazi ye no mi ku de kwazi ye obeti asana akwasole ni bo se me pamu ni free ho asana akwasole. Asem Dika. Memin dabia mitie kwaku endim kusi. Memin dabia mitie kwaku endim kusi. So once again, incoming welfare president Emma Achimoda Methodist College of Education Metco Alex Bonzi and a good morning. On a amp of bright. Amp of bright and another Roma. Amp of bright on a good morning. Yaw Isaac or say good morning Ahenkan FM Ayiko or the free Achimabuabo. Maje wonchiana so Kwesi kusino no I say here NPP will break the 8. Name Ochia controller incoming MP Achimsodru Osi unifier Osanso a humble Osanso a nipa bia just say man too much and also honorable William Ejapon Kwetu nso onso Ochiana papa ene opon kroma ne wo ma ka ho kebra ko na de message we bye ye fro Pobi oya multi TV installer Pobi Anope good morning. Oh watch my boabo. Anope me chopa. Me no Asem. Oh your police ni watch him when you for Bansi. Officer Bansi. Anope good morning. CK love your police ni Mr. Maxwell Owusu oyo police ni Achimoda Inspector Perry onsu yo police ni the police vana vongwa nambe obi buo yetumi ajo anu nchese me mo ame ho menso ma boa me ho pa Mimi dabia mitie kwaku endim kusi. As a liar. Oh, what he said, he's lying. 0201944485 0554820910. A patch of Frebra woman so 0201944485 and a 0554820910. And I know sir ode wadwenkyere eba fa program no na wo issue bia wasan e de atudwa na e de ani e de akira ma simple.
enti Mr. Maxwell Owusu, Officer Maxwell Owusu, minim ne rank ninti, mintumi mva ne rank ne mfre no. Minim ne rank no. Ebi anam akobo bi ne mateso, ebi nso anam akobo bi ne mama ne bum. Enti Officer Maxwell Owusu, oye ni papa. Oya ne skin na ose fantini pa, fantifo no mo skin tum kama. Ba minim so ede ni I don't know. Ti Mr. Maxwell Owusu, oye police ni wachimoda anope special good morning once again. And come on, hello, good morning. Good morning. Me pacho din baby akasa free. Okatachie ni mi free abo. Okatachie achima abo anope mitio wadaroma. Yo money adwuma oye ma abo manu ko tukuma nyina. That's it. Na de wo bi me say mese akwasiafo. Omunya MP no a ote so no okoyo omunya no abotre. Any saying woye MPP ni NDC ni na NDC so ye opposition. It is okokora na so mbe yo mkwa ma no na so ye NDC ni ni no. Omo mwa na ekwa ne nkoso. If you tell the town for the MPP, the town for the MPP, and this in you. It was the request you can say, I got your fire and yet, your man on yet. It's a moment by year. Not end this in Mra, or Mampani, Mahama, Mr. Leader, Omra, or Patti, and I said, or you didn't on any Bobra. You also got your voice in almost a becker. It's a Munya say, Omukase, when you are never. If said, or the request never cry, almost so end this in me. BBN was on Bapuan and Saka. It's a mecca to Musa or Momoyan Wabotre. Yame was 2025. On penny that NDC, Eba Bemu, Yaba Bemwa, Yakwat Yafoki in almost a becca. Dika Becca no. Okay, Ahenkan ho. 0201944485. Hello, good morning. Good morning. Me pacho din baby akasa free. Oh, mini anyamishira wa dey nyina Bedman. Achimoda. Oda Old Town. Oda ti ankasa one wo. Oda ankasa. Mo Evidence is masala benin na mo abuabuti ti aminoka say. Anko fu hu mi. Obi bi say na bia ufin. Minia, Asem. Na mi ti okatatie. Na mi chia me ma de nyina wana bu ya mega phone creation. Mi chia ono so. Yeah. What you say? MPP was breaking the age. And so one day say breaking the road, breaking the job. One day, one TV that. Oh yeah, bad papa. Where the whole country are damping for power. Because of interest now, amubenya, amu personal interest now amubenya. It is breaking the age. Mina, yeah, yeah. Can't we are saying and look about to pay a look now. Amumayenkan. Baba ni na mabu sisi and when I see me share assembly man will be also be mumi and na mabu be mumi. I fa abu asuoni nyina at the chair wo ho ye mo go one go MC ni kwa no so ni saying yeah na obia na go for hwe me pa me so ye di adimasela bi say me hwe assembly man obia nkyere me Obia nkyerɛ me akwapani ji tas ayi na mo tete na yɛ sɛ oto sisi oto kubetɔfen sebi predi asam fo ntɛm oto don so kɔ sɛ beti tegi tama sɛ sika no yɛde wɔ da ha ɛna nneɛma asɛ ayɛ basaa wɔ da yɛkeka ne sei ɔma yɛ nka ne yɛ trɛte o ya 2024 Yakobon ti ase me nua oni nyame nya adwuma why Ahenkan ho me dase bedman efrefri achim oda ne de odi aba be fam eno no enti me boss ni din manya ne rank ni ye oye Inspector Maxwell Owusu ofri ahafu Kenya ase intia ahafu Kenya ase ena owura onimnyamfo yi efri enti Inspector Maxwell Owusu and pay good morning once again. Good morning. Want to me and so anche 0201944485 0201944485 and 0554 820910 0554 820910. Good morning. Good morning. Me pacho din baby akasa free.
Pacha me kasesi abu ye feme Akosua abu yimfa. Me pacha me wadam lecture no. Ana o titi bi bo pa. Minti wa no pay. Me pacha no pe ma se ni na ne say. We water nem my pipe nem man so mo so yanom the water be abre. Ye bi say water ben and I say read me then on be read ya. The like water be ni bre. Ye bi say water said it's what okay. Omo fa bill mba but mutua bill anase sen. Ma bom the bill bre. Enso ni ma but omo the bill ba. Ko kan ka che say aha e be poso. Wo ka che mbi omo say aha e be poso nti so ni mba. Ne ma de na send kwansa omo the bill ba because meter ni ready anameboa. The abakwa na yenti aye. Minim de bia omo be pa be ba. Okay, ya tintu nkra wo toma Ghana waterfall no. Some mention madam mo ta be ni ma. Okay. O si abo dam na chi. Upper Hill. Oh, okay. Mate. Okay. Mate, me dasi. Onsu betumi afra ba so na yedi nkomo 0201944485 and 0554820910. Patrodini baby akasa free. Good morning. Good morning. Patrodini baby akasa free. Mede yawo me kasa free odan kwanta. Yawo odan kwanta. Yeti wano pay. No pay de mi chia mu ne mi mama mu ni yo ni ejumade amoye. Na kakwa na semester me kan say say ye man pete mu ampinfo no ebo modin ana ye mu mabaso na ne mu ye so anku ye ni so na ya bo mu tia na say dodo na ye chibo mu ye so Ahenkan nsi ye mu say o ma yewi na ne mu ye no na ya kan. Okay, yate yedase na o yayi ayi nkwantani die isi a oken me o uyobi na uye government leader na ebia obi pensu waya ma no ana obi pe bibi waya ma na ano no mentumi nka wasema de bia o na menja de hadwen no intend de bo abaso a utumi kura nya no once ye nka bim. Hello, good morning. Good morning. Me pacho din baby akasa free. Pacho ye fro saying Yusuf. Oh, okay. Achima sini yeti wano pay. Yo, era masine juma pa mo. Na mishram. Na omo mo ba. Em se Ghana ha. Sina odi kan kan so na tie. Akwai so ba boni a oni neti. Onya bo cha on tim tuma. Eno pre. Na mesre akuti afone so munya bo cha ma intim. Ani se o se Ghana ha krampa. MP sini ni ayo fancy. MDC ni ayi MC for no kra mo. Ama ban wo so no krampo no almost struggle papa especially oba achima sani man so akoro so mata ye hu hwe hu ni akoso onso enti no na ban wo so mata ne tia na tie ya esre aya omo se na bibia de ya no munye bo se na enti na ese metwase o chese mumu kra mu mpaso aso na mu MP na ban wo so no mu hu hwe enti ono a na ban ni so no onya hwe onya botre chane tie ma fi hu hwe sa oluwa ma mo hwe ya ko so asani na nya na o ya straight of amam no a protest matter bora wo asa wo be ha ya opa for kan ko ko he part ni etwi amani amanzini hu hwe wo so asa on this note mami mbusa two parties oluwa ba ye oko emfie o twa 8 years anisa munya bibia mfiri ni nchen masa ana mbusa se me asana hono mfiri asana particular ye nya he you ha ye nya ku ever oluwa onu kra na ban wo so ye nya he pass omujwa so omo busa cha sam pesa mo ye hu cha se ye hu ni eko omajo pa na protect from some be kwante ni ade san o ba be uza san so de yankwara no de football de omani je ho na sa ya okay de na sa mukusa kusa na hye mutirim
Oh, I know you are saying it. Wow, Ritia. I was a Senation trim. Obwanzo, Obo, Yabanzo Anka, Nam Uzen Nichi. Massa, the son of my petitions and not dying. Do one of this, 1 city, 1 city, 2 city near your marketing TV. I've had that. I know, but this on the young one is out. David. But this on the young one is out. Okay, Matthew, you see if me that's it. Hello, good morning. Good morning. But you didn't be a casa free. Angwa. Can be both you and now they are free. Oze. Angwa, yentu anope ya can't send baby. Amen. I'm here for Babu, dear, I'm a combo. Any for no, a dead from here. And a crepa bread. Now, on phenomenon, mom. Now, can I say, ever be sure? Okuyo, dear, you know, about to a PDA, or Batamba, or Ban Zekakai, what a pharmacy, or Ba. Almost one light in the wind, because me who be a group 1P. In getting TV war in best way, not light in yours or Batam pharmacy. By a first minor, will be great to try at the light now for it's not what if you are so it's no Batampa, the more now, one you know. Almost 2 months at the group for Mutia and 1 Casano. More tomorrow, but pharmacy. No 2 months about a union in our Nanso sama si onsi ho enso no ye omse star boy akọ na se star boy ana eko oh David star boy say no the best so ke che o ma o ma kuna ni ko fo e ku ambia o ma mpona ni ko fo ya den ni bi o mo ye wa ka ni hello good morning Morning. ba cho din ba bia kasa free Acho mi din di efoki mi kasa free ba tele. Efo den Efoki. Keni akwa na kwame. Keni kwame. Efo kwame. Oh wow. O di bie water company be the Efo K minerals water. E ba cho minti o batabi. Batabi how far ba the toilet. Mo toilet no, sa toilet no nationwide o. Enti mo nkoman. Nationwide contractor bind man no. Contractor no abide ne kan tono so free site. Enti nationwide be bia be ko bia. Wo ma ja to no mo nto aso. Esa 1 million per constituency project ni bia. Enti batabi de na kan me ma onka sampo mahu. Me ma hu se hye. The backgrounds na chi wono mo pe park na chi wo pe. Ana me boa. Why are the pa to ni abihu? Yeah, black. Ba ko no ye wo honestly. And as see as any toilet wo baby ya. Yes, a bush na. Yes, say o momo dia, MP ni ba fie ko fie sia, MP so ni ye hu hwe. Yes, also purchase apart from toilet no. Mu hu hwe. E ja toilet no kala ye ya want to be anwie. Apart from any de jamada ya gba fole wa ha no be bo ayasa. Onye hwe. Na mo clinic na info na esi. Ya clinic no, ya fole ba o mine na ajijiska ya gba fole ani ede. Na kosi sen. Apena you go so get your foundation we are concrete. Cause mo se foundation mu twa enye nne. Sir, so mine si kasa mo form kakrente en kakra. Okay. Ya gba fo baby. Okay. Ndi yesre ya man penifo. Ndi enya ya ban. Enya so ye this enya ya there because enya na kwisi aban no bai. Ndi yesre won so ombo aye. Ombo aye bebre ni de ni ato mo so ate. Okay. Yate. Yes ye dase. Onso betumi abaso na yedi nkomo. Udin ba bia kasa free. Kasa free subua, friend kwakunya ko. Achim asubua kwakunya ko. Pacho yenti o eda na nso dinam. Me pese me ko ade osurase. Na akwan na mo kasa SCC no na mbusa se mu bia akwan de ma na mo de atugana.
betumi etumi sakwan okay imprempren de minya ho no mo amane imprempren no kase de minya ho no mo amane na sisi a wo yemfa wo subua ena opeso okọ osorase anti nka opeso hu so oba ko fama nso ana be fa cross a mpɛsɛ mfa cross ena opeso fa cross de a de minim se emu ada off now de a but many DC ka say time odema me de say ampa say towing car ba de aba bedu cause o ka say 15 to 20 minutes time but ukona say still towing car ne kra man na a block ya I think say so manya bypass bia obetumi afọ no mo de across yo menso me da se pa T 0201944485 and 0554820910 Uye police ni efa Akaida lie 1 Akaida lie 1 oni mura wom jono ma as national security abrane Goliath wo fa asenom lie 1 Akaida any mura and afi CK Love they are all police officers and oboro Inspector Maxwell Ousu afu Kenya se dehye awobepiem ewachim da ebobra menso miframantia ana maba achim oda ana mebobra mimini oda mi waboabo ana mwaboabo ebobra yena ya de koye nchi anye ya obia ntumi nye hwe yenkoje obia sika ha tenten Asem Dika Jankoi Ayawodia Fatoho Fashaha Fabiaha Wala beto piga Wala beto samia hello good morning me ba chodin baby akasa free Kaishi drag lane. Kaishi drag lane. Kaishi drag lane. Na me oba. Na me oba. Hey, na so be ma se me. Kaishi yenti ono be. Mimi agwaku ya ma mo ni ejuma pa wo ye. Ahenkan FM station Konya Mr. Abu Isenifo na come out am so akwaku eyi ase enokra baako ana benifo bu bedi o se enokra san na atro na edi nokra anso no entesa abu bus stop na wo su ko people papa wan se ni wa tata de fofra o be so sanu Enye sika sekoko afano afata MC ekwano nitie neni MC ajankaba me bawo mami mu se wasem mu na mo te aboabo anu mu sei tama MC oya assembly woman mu ana na mo ne wa oya assembly man na ho keka te sen ena obe ye MC nsu na ho keka te sen mu susu se bibi koso enkoye ana se oya assembly member no nsu na se ya no ye na dwuma mo bagu asan kesi no akwafa ba no ya mami tamu ano o sabi o trabe no won ti so ye me na ti kromu ankwala brema Asem Dika ano de ba won ti pa no mami ye yi ni mposo obetimi yi na di akre ye enti o be ye atam woman me mi ja o ka se di pese nyami di ano so pe woni mu o be ye emi e woda o ka che ni plain and I a prophet because here that will really a family man and say let's go here at the time that and pass abem I said you say am na be boa yen am aboabo ya friend mo pesra bobo ni omo etu ni self no na papa so obi ju fo money ada na wo on cha wati and so you ni and so wati now they also born in a year too, and one other custom. Like a man, because you can't show my blue because Yamina, one will come out. Abe, what you done, come out. I want a out here. I'll pay you
bossa ma me say yen asam ma na obebi ye no wanye hu ansa no asa akonya sa aduma we ya oye aden omu ya se bi omu do ma no egugu ni pa bi so ana say papa me se ti o ma sa so mi ase enya MPP to ekuo eye Ghana what ya say e ti se bi ba mo fa omo din to MPP ni ko aso na no mo ma abo ante ti enya basasasa first pa no na na abo ti o ya ne first na study ne ba fa ko sa hemo ti asna anta na aboto boy ya mom abo no ya pasam esura asem kwaku ni concentrate so oni nyame nya duma nyame nka ho. Hello, good morning. Hello, good morning. Pacho dini baby akasa free. Bajo me from Nanaya. Kasa free Otan. Nanaya achimodan Otan. Wadaro me yenti wano pay. If I go maximum kakra person mechanic. O kan odam puntu watem. This me tro brono ba ko so. Okay. Wo de opa me ha me te san ambe nanka. No nan de so. Me ben honso account Cortes. Cortes stop and I say normal Cortes one. There be normal Cortes. Okay. Answer wo fu ufi medila bo fu pepo no. Normal presiding ho. Castro. Me go to me say Me say any of what going to bank can you say time. Any to turn cry the just matter. Ye me say opa pe number ni en 90 me ready. You nipa bi ense mo omo petna yi so ase be omo ka ni ade so mo mprim puntu omo sorry omo nka sa ne ma na fe nipa bi omo bi a omo mo bi no omo fa meboa na ense omo ba de enye yi no omo betna kwa ma no mu defend nipa bi no mu defend nipa bi sa de na de e mo me se kote sa ma yi conference ya so we opa na ma yi na no be na anti mi no ori ya so and MC Zudi no ono metre no on peda no sisi a waira yentenenka kura on peda no why bedase menso MP tika no mpacho MP tika no di kura idwane di mu obesanje na de ntie no de edwa no nye ni sika ngowura mu atefade ne na ni sika kowura mu ba edwane de ni sika ngowura mu eno dia aban na esi yes nimienu na ya aban but just that atefade no aban sika man momon starting nti na odi ni sika di nkan ko ho no but edwane de dabi eno nya no si nti na me chem se nya MP na esi but minim de nti a omoje saa anwoma no omu criticize impression no yeah na one project ayaya sa atwede na America na yenye bi nsu esi yesi wonom compulsory ba minim de enter contractor na nyensi wonom minim eno na be che consultant ba bi esika ne fee ba sikaduro ede ye so won no correct won se bi si wonom o me bi so won se bi si wo Debi nya mpi na esi market no nyo na esi yo menso me dase mayenwen ha mayenwen Asemidika ha hey na me mayenwen ah kokoti awaye ya kawa sama wa sama mpam aza onte ewunyada kokoti awaye no ya potam ya de kokoti ya entamba to mudi kokoti group association eya dia jane se wo mo akra aso mo na etomo mo no mkoye mpanifo no
kokotini na achi aso mo na tomo mo no go yempenifo no enso yi nipa bi na toto aba na mam he nanka wo ye de anya na yenya din na no ya sade ne sen se radio da bi nyame adom Ghana mamna so ma kwan se ye hu ade bi a anya yetumi kan wasem ado hello good morning. Good morning. Pacho dini baby akasa free. Dini masa baby. Why ni? Okatachi. Okay yetio. Ababo okatachi. Okay ababo metio. Yo kakra mbeka ne se. Across kwa mo. If you aba across kwa mo no. And no 3 hours let the brother swing kwa mo. Ebo. If say ba ka bia akofa almo aka. Na ka say 12 fa ete ba nya kwa ma. Asemi. Then I did no ni MP. Okatachi mi ntwa no anopeya ya ni DC na kasem se wan join ntem ntia ya ni DC na kasa o chese toyin ka ba wo mo ba be to cars na aka no be hede yebetumi atu ama na yi na ekwan mu ada ho but until say wo be yi ka na fi ono no wo manya bypass bi a utumi ekoti akosi across kro no mu me pa cho wo ba mfie se ni nyefie so ni eno ni asem no ana osanchire mu se sa kwan nye asene man so across kwan eye highway a ye diama contract ento omo de omo ni tumi wo so just that eda wo mo man sinu mu but omo ni tumi wo so esan say highway a aban diama contract na aban ma contract ni sikanti ena ma yehu de yehu me ba cho wo me no ka se prefer food nka o din design kusi enti contract no minister no da no nya MPP ni o ya MPP ni o free o ya MPP ni eda wa never achepa eya da go da bi no da enti memfo no eni omo amasema efisa sa ba ye so mo basa to aba mo eya na nka mu show omo anka mo besua nyansa firim wow ye ya ni atoma mo MPP ye de ye kura ye MPP aponchi to ase bi gina de ayi MPP flag bond ko e be to ma no e do mo se de ye jimi e no mo da yen e do mo bi yi enya sem ne ka enka across ko aguna swadu hwe ka se fa so a day hwe adwadifo ne sukufo a efa kwan we so na ba wa ma contractors ka no me adwuma buei o ka hwe anana do mfi se wa nana ka bi nana den yo yati nana do aso beti why nyoma bani no di o wa konya na otim no wa ko ma hemfu konya do tim nana di wo hene we ye di wo hene di wo hene mi gezi osre mate nana on timu case kra chebi boga efia bese no adwo se kokobia akoko amen hello good morning hello but you didn't be akasa free oh me pa so enyo bia bedman wasamba atumu dan o tan emiti o bedman atumu dan o tan obodi ni e ti me fa so guza atane man so across this is okokusu no fine because if I am making around meaning akofa what's aprade na wo kwa penyam se unam tebi unam blame so awujalu hiecha onso eye DC kromu kwan onso e achance DC ni kromu kwan no akinkan su kwan enye cha e chabe 30 minutes e be cha 4 hours so me ka se je na mi adawruma 2024 yes nya ko pe be du na 1 2 fie ba ku enka ho nya be hu bi mate ya adako so o dada na abuabu asame ma amuka ti o se ho anwan be bi o bi a bedman chame na me sumi nu komo okay Asemi ne phones ne blinke mi tenyu ma so mi dem
Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Me pacho din baby akasa free. Yeah, Prof. Okay. Nka be bo din no abo no. Of course, o voice no unique. Na prof wan fa no pay. Me order. Okay, order. Ye ndi order komoy. Ana dia kan na obibi ka fa wan yetie o. Yeah, me obibi ka fa. Okay. Yeah. Nesro. Sir. Adia we no say nka me fe say empotem nyuma. Ani nyoma enko yi. But enkofo bi be fa bronya ho. Awi biscuit dia. Ye ma kwan. Ano ne sen across the kwan. And I hope for 8 good years. Na aban bi na na ti so. And I hope for sometimes you know aban ben ya. And this aban enkofo bi frefre also so no. Na ka me pese wo bebusa on say and the whole 8 years yamfa grade akwa kusisu da. Me so me me debi o ka say me so mo so amente wase nti o be say mprempren MPP aban na wo so no na ekwan ne nye no a omo wo so no me nkotwe NDC a waba twam no azem mrem ana me nue ana me kire say ye free baabi ne abedru baabi o na so no anya no nche se so aba enye ono no anya na eso on wo waba na se o kire ni nyansa se obae no wanya de ana kwan ne nye nka so ye wanye there be when nyansa bi obi kire obi NDC for nche 1 kilometer of road omo ye oda enclave just one ana sa omo bekasa hwaminia won say eba okoyo wo NDC ni he is in parliament on the ticket of NDC ho de na amanfo ahyewo no na ban ni so eni na okoyo ko campaign oni ade okachi obi say na ban ni so enti wonya bibi mobi okay say satam ne ento aba enti no nim say minimum NDC MPC bebre omo lobby project from constituency even though their party is not in power. And to Okoyo, amanfo bi amobekasa mo Okoyo just because of partisanship unintino. And no amon chef Okoyo because Okoyo by any so. That is a hypocritical. Na so o kan kwesi se Okoyo adwuma na ontumi nye. Adwuma na ontumi nye. Me pacho o parliament no o nka committee hu. Okay ho. Na NDC for MPs na eko road minister ho no ni ade a omko lobby for project and now say other ministers ho eso be the rapport with the incumbent government no now we lobby project now they what ho also onya we and amount also soon no more budget also because what buying so now they are not political advantage okoyo ntimi nya hwe ma akotia I'm telling you and those people now almost crocodile tears for okoyo no just because of amanyosem adododie mu no mo pese mo ka ayatra odan enclave for potem ha for 8 good years ya who single kilometer of road bia and we must say we need to do more but so people can yan this in na baba ka kire me se o shasia bibia ka yesu ba yesu be to aso hwe me nua you know my creative impression say as if we say ye mami MCE oba no onya hwe onya bibi ba kokura ana oye assembly woman ana de ni ye hu hwe minia meba obi anka so onya hwe ye se on keka ne ho adwuma na oye no e wo fom and mame mo example akwan wankasa akwan ye wo odan potem sabab groups no ahe obai how many times na ye reshaping empo e wo mpotem akwan so kire me enti oda ye nye reshaping baabia enam se ono enam se oda kwan baabia enam se kire me na se ya kwata stop kura ya omo dwi so hwana ye ezi ye kwan da bi se meba aso wa ba pant ma mva nhia o quarters kwan na wo ka no hwana ye ansama me bibia babia no esa MC ho se mame ma typical example ayi oda ayi aboabo
school that brand new me see was Salvation former MPC you know. MC so play making opinion naive. Me to come because get fun. It's a MP be project say get fun kon the be ya. MC approve enti me ndajuma. Now what? Now who approve? The problem is I need Mrs. Apani MC Bekasa. If it's for far too long, why project be but unya see the being Meka. The being to Meka, and a man for home, and ye blame Mamma. And she made the Becca said, Mammy, so one year, not a Libyan project. I can see now young Puntujuma, not about you for a different Nimo, and now give him a year. Not at the end of the day, no, or be back at so sending now counting a song was no. Because me and Mammy power play. It's a banning a year. It's a banning the fine piece, so the front one, fine. But the thing, yeah, I think to say, Mammy, no, Yagri, Nanon, so, say, Asumugiani, pay and buy a man of 17. Beginning, I am Mammy, so, and Yagri, or the Ombaka, Amonka. And a month for Sukuan or Moka say, Mammy, Yagri, fine, and people of the bar. Only MC in a year. Prof. Sa sensamni the okeke can say approve on na ma approve fast assembly ansa ye problem ni say aboabo ono ankasa titu ono ankasa ekwan ofa so kwaso kwan ofa so kofi ya aboabo Pentecost any other rules bi okọ David Tilapia sa we ni na no major issues adawo years oba ye hu reshaping bia eno ne etipaye enti so wa asem bi ka kire no so omra meye sa onye reshaping wo de wafo oni bra be hwesa akwan ensu ato obi makrom obi bakrom so a o shata de wofro o siko ta so no asandrese na we di piaka say no wo no what the car akondem wi ye who changes bia e be koso aka me ba nya botre ma me no onye MC for aboabo e whole constituency communities any crow ahoro hye na se enti ka hu say so make sure said baby obe develop kakran na meba na aboabo no ba den no ayamo ka kire me aboabo no ba den no ayamo cause all try so be kasama no by force aboabo no ba den no ayamo ka kire me enye se me kasama na sesa na o de o ye zan kire na me ntumi bisa se oba den no ayamo aboabo just tell me no na make say hono na bi di hu ya kakra efi say ya maame ye mpuntujuma na oye pese ya kanum ni ade a o se da bi yenjai na say eno na mumu bi ana make so say the former MPC school that brand new mienu no ye maame MP onka ho ana enti wo de o se onka ka bi kire so se onka ka bi kire ni enti maame MC ni free mu ana o se na wo so ti wonu say o se ya forso ni edini siso na assembly members le to aba obi enu ho forso obi dini siso omo forso no papa eni onima me ka cho plane ya tutia the first one tutia the second one third time by force na edini tum that is the beauty of democracy oh boy it wasn't fair muna monitia muna munim de koso muna munim de koso na de ne no no bi anke ye kan ade ye hu bi o enya ade ne hu bi uzu ya ha ye ni nkasem ye hu bi ya for so ne de ma ministry so a mini a wokasa na wa nye fair to the issue young assembly members to aba ye to aba see ye den yo ye to aba and dineza kwanya fa so edini sisu de ande emfa ho ba de ase agina tum kwanya fa so edini sisu na memeka ni e hobi o ni e hobi mate wa kwa say MPP na wo mojem hello good morning nipa ne ton mo ntumi nya adwuma ye ka wo ba be defend no oba aboabo edade no ayama aboabo MC ni ba obedi MC den no ayama aboabo onka nche me na mmea minti eden no ayama aboabo onka
udi enioma tu eda no ayama boabo onka obi say still joy is coming. Me say sa joy is coming eda dia o prof anu say time ni so bomodin a hye mo ba fufuo ni nu nkomo yi wala betu piga wala betu u prof na u twitwa MC no bra krom ya betie nsem bra betie menase pa nkrofo obo efa MC no ho na oya djuma nkomebon ombebo ni dimbone oya djuma komebon dimbone akwada adwonso kro tumbo ni din MC neba wala betu samia Asemi Dika. Ha media me tro challenge amano onya Pentecost omu ye reshaping wo ho David Tilapia abuabo Peace Town ene mia udrobi na mani wu me jana semka onya dia meka cause common fund sikaba na de adwuma eno nche so ya adwuma bia ma ye nso wagongo eno no obia ya bi cause common fund ye de ma DC MC bia tu ya no a onya ade bia o se so akunkuru creativity way. What are you creating to develop the municipality? And then oye cannot obi Asia businessmen and women. Sans on Mr. Mensin Edian go for mo ya dwuma wo mo nya ba dwuma fo so mo mo no na on tight security mu aboabo nya kronfon kwa na sha ama aboabo krono koso anopa wi anwumre and then why yampo ade asi ho kwan and you are come to defend all this and the empene hey. Now come on for the Sikaba ODI project World Bank Sikaba ODI project eno no MC bia DC bia yebi akwaya ade bia ye free BK constant K invariation eno bia yebi ntu yebia enye news Sikaba omanfo bi so on toilet now dey kosi a news come on for Sikaba obi so pe school dan we issues no osi yensi school dan yes ya eno news na akwan ne eno ne enden eno so e wadwuma akwan ne obi bewu obi aye Messi joy is coming e dan de obi antumi anchama de kro obi antama joy is coming no joy is coming oda matia baby obefa bia joy is coming e dan dia Asemi Dika. Asemi Dika. Mimi ndabia mitie kwaku ending kusi. Mede dwumadie no AC medin di kwakwa ni nkusi buadu Branelson ebo nyu mame Mawuli Bernard odimi ko Facebook live ene njiga anyu ni too much wala betu piga wala betu samia engineer George Niako Oye CEO President Emma Bulk Money Foundation Ankra dwumaku omo ye wonders ewa Premantem titu ni a chance constituency Bulk Money Foundation manya ne tiese nyame boa October abosomene de toso nwotwe mode nante ho ebe hyehye so anamase ene kokoben enyasem kuma akra Bulk Money Foundation President Engineer George Niako aka Bulk Money anope good morning Uno foundation members ni na mechiamo na mi hianzu o mikromo cause mu de nso de mututu nso sa na mu nso dan ana
Why not free? I'm picking. Hello, good morning. Good morning, good day. But what fresh auntie my pick on? Okay, so free. Hello. There be line in here. Hello, good morning. Good morning. What fresh auntie my picking on? Udin is okay, so free. I confirm Yusuf, my son of you. Why? Yusuf, Akimasane. Akimasane. Yusuf. Yeah. Okay. Let's say. One was buying you more Ghana. Adia, Enye, Ahenkan. Onya, Obiso about or church. On cry, Jay, non, Monsieur, and then I'm Monsieur no MPP Mojan, MPP, Eoni Mojem. Thomas Ano, or the second 2 minimum crowd defend the party. Ain't na me carton crown. Cause how come say oh yet crom MC team? Wa betina so atwa for wa betwa first time, utwa second time. Kroni nwuhwe. Wa kwan wa nam so krampo nye. Na ye kan o come on find the project ne de kan ye monye so hwe. Ye monye wazo. Asema ko kan ye na say MC no wa mama aboabo. Wa we. Wa mama aboabo fine. Nana do oba ma chebi. Say wa mama chebi nko. Yusuf o yen babo ni ba. Ore chebi, ye wa na na nura ye chebi. O da kuma ano. Kwhwo de kwhwo. Asfalt papa ni kan ye baba. O de me kan so de entina ne anya manyo abuga amanyo sam ne yenye. Nipa no why nyu ye woso na mana ya adwuma u be defend no ama ndrima ne de. Oye papa yenka. Mo oye nyenye so a ese ye ka mo because enye ne bottom sika e na ode ye piao ene da ono me da se Yusuf me da se ese Ghana for obi ani atu sa one way talk way no dabi Asem Dika media si sports ebeba abeto so ewia pram to bre obati yenka edidim saa ene ye bo radio no so saa ye ne mo a papa no nie tie wei aha ene ye kana kure no na nya ba bia de bia o se ye hwe na opimfo bi ne kwan anya nti o ni aye din hwe da bia sa nyame kro bi tweka da bi da ye nya sanfom so no o ye papa ye beka o ye boni ye beka boni no so o ma ne da ho a de bia ye beka papa no so o ya ye nka nche eno no wa ye ne papa wi ti boni na ye kunipa no ende o se ye kan de bia e o se ye kan ye de asi medin kwa ni kusi buadum once again mitinem emodian kan kwa me ye bo a bra na o se bonyo mame mawuli Bernard Edimiko Facebook Live Asem Dika dasene yensenhia Asem Dika